Memo Bibia Aquaba Eba Zoom and focus news on social media. RFM Ghana Sunni Chevy Dunama for so and to me and Yabi Namoshe. Yediani etu Efukumasi woo the BP more Assin Manso Otra Assin Fusu Fukumasi ba Otra Assin Fusu Okonim Kakrebia a Krubi or a fan Assin Manso a Krukuma be just a small town but a chrono a dear a walk chrono and in your ma chrono wonderful. Na you a fashion beer a fibia ye celebrity a 1st August Emancipation Day. And winti and a few Kumasi RFM Ghana and Zoom and focus news ye be more a Assin Manso our central region. Now you better say emancipation a dear Emancipation ye na nanoma omodo omukra eto wo wonkwaso mu ekoni nemu free mrembia bepie mu eye Assin Manso na Assin Manso ha no eye bia eye trademark say me chere say ha na yedi edwa se ekototo nipa nyina free bebi ye de ombe free baba before nse ye de ombe ko abrochire no anase ye de ombe ko Cape Coast Castle no chese de ombe so ye Assin Manso ha na yedi dwa eti o cheke mbia ye gina ya anase bibia ya be ya Assin Manso. Now Assin Manso no afiansa mo be program na se eti me ma mo tidbit ewo program how be si akọ but program na sha ase a ye mama mo update ewo program no enti Assin Manso ni be pie wo hwe mbia no ni environment no ni dia no ma si kwa otum se konanim pa ankofo ni e de eje ho na ade ba kwa ema ade ne ye wonwo pa ne se me pese me kire wade bi time no beduru a me pese me bie bebre a kire mo eye slaves ye na nanom koasom menim se me na no so nyem na no omo to mo ko abrochire ye na ba ko ka se onu de owu a bebi omo to ri free no okai eye krom ha Assin Manso enti mo fa ne mba ne nchi ewo Assin Manso enti omo de ne baaye no afi na omo de well ato se misimi wu a mo fa me nko eye mikrom ni nyina omo nyina so agya tuma omo do mo ba enti we ne bewu a na ye de naba we ne bewu a na ye de naba enti edidim enya nipa bako 4 ewo ha a ye si omo ye slaves omo free aha ene koye awon asefo aye eti dide ni duru ana se dan du okrum ha ekrum de ne mbrofo ni nyina na achafa ekrum aye beje eti eye update a ede mamo ewo Assin Manso na ohwe duya adwumede ni si kwa otumi se ano oden pa enti bomoden na twen na ben bibi a beto fom bia ye fan kama da ede baba mo musumu nya bi na mo de ma hwe na motie ede ma se ede mbesi wo ha enti ye be hye program na se afen se enoma mo tutu nyoma yie enti no ye hwe de beto fom bia no ye fan kama mo ye baba mo maso ati ede ma se yakra mo